Idemo na zadatak 4. Odrediti silu koja deluje na kuglu mase 3 kg ako ona ima ubrzanje od 1,2 metara kroz sekund na kvadrat. Šta nam je dato? Data nam je masa nekog predmeta, neke kugle i dato je ubrzanje koje ta kugla ima usled delovanja neke sile. Tražimo tu silu. Ovde je crtež, imamo kuglu mase M, imamo silu i imamo ubrzanje koje to telo ima zbog toga što na njega deluje sila. Ovaj zadatak ćemo rešiti uz pomoć drugog Newtonovog zakona koji nam povezuje sve ove tri veličine. F je jednako A puta M. Ako pogledamo, imamo A, imamo M, samo treba da zamenimo vrednosti. Imamo, evo ih, 1,2 metara kroz sekund na kvadrat puta 3 kg, to je 3,6 njutna. Zašto njutna? Zato što, rekli smo, 1 newton je kilogram puta metar kroz sekund na kvadrat. To uvijek morate da znate. To je bio zadatak 4, evo i to je to što smo rekli za njutne. Zadatak 5. Kolika kočena sila deluje na voz mase 135 tona ako on uspori sa brzine od 120 km na čas do 80 km na čas za 10 sekundi. Data je masa voza 135 tona, to ćemo odmah pretvoriti u kilograme, to je 135.000 kg. Date su nam brzine, početnu brzinu označit ćemo sa V2, to je 120 km na čas i krajnju brzinu sa V1, to je 80 km na čas. I delta T vreme za koje se sve ovo dešava je 10 sekundi. Možda će vam izgledati malo nelogično što smo početnu brzinu označili sa indeksom 2, a krajnju brzinu sa indeksom 1. Obično to ne radimo, ali u ovom slučaju ću tako označiti da bi mi bilo lakše kasnije u pisanju. Početna brzina je 120 km na čas, a krajnja brzina je 80 km na čas. Traži nam se sila koja deluje na ovaj voz da bi on usporio sa 120 na 80. Sila je jednaka po drugom Newtonovom zakonu, masa puta ubrzanje. Imamo masu, ali nemamo ubrzanje, znači treba da izračunamo ubrzanje. Ubrzanje je delta V kroz delta T, kad to zamenimo, to je V2 minus V1 kroz delta T. Imamo i V2 i V1 i imamo i delta T. Znači, imamo početnu brzinu i krajnju brzinu, znači treba da izračunamo promenu brzine. Kada zamenimo vrednosti, to je 120 km na čas minus 80 km na čas kroz 10 sekundi. To je 40 km na čas kroz 10 sekundi. Treba da sredimo jedinice, ovdje imamo km na čas, njih treba da prebacimo u sekunde, evo to radimo ovdje. Kada sve skratimo, dobijemo 10 devetina metara kroz sekund na kvadrat, a to je 1,11 metara kroz sekund na kvadrat. Dobili smo ubrzanje, a sada vratimo se nazad na silu, pošto imamo i ubrzanje i masu, zamenimo vrednosti koje smo dobili. Neću zamenjivati 1,11, zamenit ću ovih 10 devetina, pošto vidim da je 135 deljivo sa 9, tako da će mi se to lepo skratiti. I kada završimo sa računanjem dobijamo 150.000 njutna. Zašto njutna? Jer kilogram puta metar kroz sekund na kvadrat je njutn. Ove njutne možete pretvoriti i u kilonjutne i dobit ćete 150 kilonjutna. Ovo je jedan onako lep zadatak, nije za početnike, za onako malo veću ocenu. Idemo na zadatak 6. Masa automobila je 750 kg, a vozač ima masu 90 kg. Automobil ubrzava iz mirovanja do 100 km na čas za 7 sekundi. Izračunati silu kojom ubrzava automobil, a zatim izračunati kolika je sila potrebna ako se pored vozača u automobilu voze još 3 osobe, mase po 75 kg. Pa da vidimo šta nam je dato. Data nam je masa automobila, to je 750 kg, data nam je masa vozača 90 kg. Rečeno nam je da automobil ubrzava iz mirovanja, znači početna brzina V0 je 0 metara u sekundi i dostiže brzinu od 100 km na čas, znači V1 je 100 km na čas, za 7 sekundi, delta T je 7 sekundi. Rečeno nam je kasnije da treba da izračunamo isti ovaj zadatak ukoliko se pored vozača voze još 3 putnika, tako da masu putnika imamo, to je 75 kg, ali to će nam trebati u drugom delu zadatka. Traži nam se sila koju je potrebno da stvori motor tog automobila da bi se ubrzalo od 0 do 100 i tu silu ćemo označiti sa F, a sa F' ćemo označiti silu u ovom drugom delu zadatka kada budemo računali kada se pored vozača nalazi još 3 putnika.
po drugom Newtonovom zakonu sila je jednaka A puta M. Imamo mase, znači morat ćemo da tražimo ukupnu masu, tako da zapisat ćemo da je sila jednaka A puta MU, gde sa MU označavamo ukupnu masu svih koji se pomeraju. U prvom delu zadatka to su automobil i vozač. Znači sa MU označit ćemo ukupnu masu automobila i vozača, a ubrzanje treba da nađemo. A je delta V kroz delta T, to je V1 minus V0 kroz delta T. Imamo i V1 i V0 i delta T, samo zamenimo. 100 km na čas minus 0 km na čas kroz 7 sekundi. Ovih 0 km na čas to samo ispustimo. Kilometar na čas moramo da pretvorimo u metar u sekunde i to kad ovde stavimo i kad izračunamo dolazimo do toga da je ubrzanje 3,97 metara kroz sekund na kvadrat. Sada izračunali smo ubrzanje, sada treba da izračunamo ukupnu masu. Naravno, ukupna masa će biti jednaka zbiru mase automobila i mase vozača. Imamo jedno i drugo, samo to treba izračunati. 750 kg plus 90 kg, to je 840 kg. I sad imamo i ukupnu masu i ubrzanje. Zamenimo u sili 3,97 metara kroz sekund na kvadrat puta 840 kg. Kada sračunamo brojeve, dobijemo 3334,8 njutna. Njutna, naravno dobijemo njutne, sili su u njutnima, jer kilogram puta metar kroz sekund na kvadrat je njuten. I ovo je ovaj prvi deo zadatka. Izračunali smo silu koja je potrebna da se razvije da bi se ubrzao ovaj automobil sa vozačem, a sada da vidimo kako ćemo izračunati silu ukoliko se pored tog vozača u automobilu voze još 3 osobe. Znači, tu silu ćemo označiti sa F' i ona će isto tako biti jednaka A puta MU, prim sada. Zašto? Zato što A nam je isto, isti su uslovi, u zadatku je rečeno da su isti uslovi što se tiče brzina i vremena, znači izmirovanja do 100 km za čas za 7 sekundi. Tako da A nam je isto i to ćemo iskoristiti ovo što smo već računali. Promenila nam se samo masa, ukupna masa i zato ćemo tu sada staviti ovo prim na ovo MU, znači na ukupnu masu, jer to više nije samo masa automobila plus masa vozača, jer u automobilu se nalaze još 3 osobe. Tako da ova ukupna masa koju smo označili sa MU prim bit će jednaka masa automobila plus masa vozača plus 3 mase putnika. 3 mase putnika, jer ima 3 osobe. Naravno, ovo ste mogli da izračunate i tako što ste iskoristili ovu ukupnu masu iz prethodnog dela, pa njoj dodali samo 3 mase putnika, ili ovako potpuno je sve jedno. Kad zamenimo i kad izračunamo, sve su kilogrami i sve nam se poklapa. To je 1065 kg. Sad kad se vratimo u silu i kad zamenimo, dobijamo da motor treba da razvije silu od 4228,05 njutna. Evo, ovo je bio zadatak 6. Zadatak 7. Kliker ima početnu brzinu V0 je 4 metra u sekundi i kreće se pravolinijski ravnomerno, ubrzano sa ubrzanjem A je 1,5 metara u sekundi na kvadrat. Izračunati trenutnu brzinu klikera nakon 8 sekundi od početka kretanja i put koji je prešao za to vreme. Šta nam je dato? Dato nam je početna brzina, dato nam je ubrzanje i vreme trajanja ovog kretanja. Traži nam se brzina nakon tih 8 sekundi i pređeni put nakon tih 8 sekundi. Formula za brzinu, trenutnu brzinu je V je jednako V0 plus AT na kvadrat. V0 imamo, A imamo, delta T imamo, sve nam je dato, samo treba da zamenimo. Sve jedinice su nam kako treba, imamo metar kroz sekund, imamo metar kroz sekund na kvadrat puta sekund, znači sekund i ovaj kvadrat će se skratiti, ostaće samo metar kroz sekund, znači što je super jer možemo da saberemo. Kad se ovo sve pomnoži, kad sredite brojeve, dobijate 16 metara u sekundi. Znači nakon 8 sekundi kretanja klikera pod ovim uslovima, njegova brzina će biti 16 metara u sekundi. Što se tiče pređenog puta, formula za pređeni put, S je jednako V0 delta T plus 1/2 A delta T na kvadrat. Imamo V0, imamo delta T, imamo A, imamo isto to delta T i ovde, znači sve nam je dato. Samo treba da zamenimo veličine. Znači S je 4 metara u sekundi puta 8 sekundi plus 1/2 puta 1,5 metara kroz sekund na kvadrat puta
8 na kvadrat puta sekund na kvadrat. Sve sekunde se skraćuju, sekund i sekund, sekund na kvadrat i sekund na kvadrat. Ostaće nam samo metri. Kad pomnožite ove brojeve, dobit ćete 32 metra plus 48 metara i to je 80 metara. Znači, nakon 8 sekundi, kliker je prešao 80 metara. To je bio zadatak 7.